Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Abakunzi b'Urukundo Gatatu TV ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Ndashuhuje abantu bakunda inyigisho ntanga, ndashuhuje abantu bari muri Facebook cyangwa se mvuge kuri Facebook, ndashuhuje n'abantu bari mu magurupe nyoboye, ndabashuhuje amahoro y'Imana bane namwe. Nukuri ndabakunda bene data. Uyu munsi ndakuzaniye ubutumwa bwiza. Ndakuzaniye ubutumwa bwiza, ijambo ndakuzaniye uyu munsi mwene data rivuga ngo kuko urakazuyazi Imana igiye kukuruka. Ndagusubiriremo, kuko urakazuyazi Imana igiye kukuruka. Uyu munsi twasoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice 3 ku murongo wa 15 n'uwa 16. Mwene data nshuti z'umusaraba, Imana igiye kuruka abantu benshi. Imana igiye kuruka abantu benshi. Gusa harahiriwe umuntu yumva ijambo ry'Imana maze akagerekaho no kuryumvira. Uwo arahiriwe. Harahiriwe umuntu adakomantaza umutima, yemerera umutima wiwe ukoroha, hanyuma ijambo rikinjira muri we. Harahiriwe umuntu atica amatwi, ahubwo yumva akanumvira. Dusenge Imana hanyuma twibandanirize. Ndabasabe bene data, mwambabariye mukamfasha umurimo w'Imana, mugashayiringa ino video abantu bakava mu byaha mwaba mukoze. Kandi ndababwire, Imana yo mu ijuru izabibahembera. Ntago muzaba muri ko murakorera ubusa. Ntago muzaba muri ko murakorera ubusa bene data. Dusenge. Uwera Mana ya Israheli, ndagushima Mana, ndaguhimbaje, ndagushima kandi ukuntu wongeye kungira neza uyu munsi. Mwami Yesu, ndagushima kuba warinze abantu bawe. Mwami, ndakwinginze umwuka wera agende muri budata. Mwami Yesu, ndirukanye imyuka yose mibi Mwami Yesu yaba irimo irashaka kubabuza kumva ijambo ryawe. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo Munazareti, ndakwinginze Uwiteka ijuru rimanuke maze rinkikuze. Mwami Yesu, ndakwinginze unduhikire umwuka wera maze nasame na wavuge. Data wa twese, ndirukanye imyuka mibi na shetani mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Urakoze Mwami w'abami, sabye nizeye kubyumvishije mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Amen. Dusome, umuntu wese yaba afite Bibiliya niyisomere kugira ngo n'umwuka wera amusobanurire byinshi. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Dusome ngo ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire. Icompa ugakonja canke ukabira. Kuko rero nuko rero mubabarira abantu, nuko rero kuko urakazuyazi udakonje ntubire, ngira nkudahwe. Reka nongere kandi ndasome ngo ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire.
icompa ugakonja cyangwa ukabira. Nuko rero kuko urakaza uyazi, udakonje ntubire, ngira mudawe. Niko ijambo rivuze ngo ndazi ibikorwa byawe. Mwene data, Imana irazi ibikorwa byawe, ibikorwa ukora buri munsi. Imana irabizi. Imana irazi ibikorwa ukora, mbese hariya mu kabyiniro. Imana irabizi ibikorwa ukora uvuye mu rushengero. Imana irabizi. Imana irazi ko wirirwa mu bapfumu. Imana irabizi. Imana irabizi aho uja hose. Imana ibikubona. Imana irazi ko wewe wakuyemo inda. Imana irabizi. Irabizi byose. Imana irazi ko wewe unywa inzoga wishije. Imana irabizi. Imana nta na kimwe itazi, nta na kimwe itareba. Imana irazi ko urimo uragendana condom, prudence, no mu rushengero ukazinjirana. Imana irabizi. Imana yarakubitse. Noneho harageze aho Imana igiye kukuruka. Ijambo rirabivuze ko igiye kukuruka. Urakora ibyaha winyegeje. Imana irazi ko uri umujura. Imana irazi ko wibisha umunzane. Imana irabizi. Imana irazi ko wambara ubusa. Imana irazi ko hagira mu ijoro ugaca wambara kamini ukagenda kuryamana n'abantu. Imana irazi ko umusambanyi gwihishwa. Imana irakuzi. Imana irazi ko wewe ugendana uturozi mu rushengero ushaka kugira nabi bagenzi bawe. Buriya nubwo ubona yacecetse, ariko irabizi. Irabizi. Imana irazi ko buri joro mbese ukubita umugore wawe, bwaca ukigira umwere, bwaca ugafata Bibiliya ukagenda kuvuga ubutumwa. Imana irabizi. Imana irakuzi. Imana irakuzi. Mbese irafite na video, irafite n'amaudio, n'amagambo uvuga. Imana irayazi. Imana irakuzi. Imana irazi ibikorwa byawe. Imana irazi ko umutima wawe ukumantaye. Imana irazi ko ufite umutima mubi. Imana irazi ko ufite umushiha. Imana irabizi. Imana irazi ko uva mu rushengero wagira hanze ukayihakana. Imana irabizi. Yamara ijambo rirakujeho rivuze ko kuko urakaza uyazi. Kuko urakaza uyazi, nawe urazi ko urakaza uyazi, igiye kukuruka. Mwene data, Imana igiye kukuruka. Imana igiye kukuruka. Niyakuruka urazi bizakurikira. Niyakuruka urazi bizakurikira. Imana irakuzi pasite. Imana irazi ko ugenda na prudence. Imana irakuzi. Irakuzi ko buri joro ubonana n'umugore wawe ukoresheje condom. Erega irabibona. Irabizi. Kandi iyo umaze kubikora urapfundikira, ufata condom ugapfundikira ukagenda guta. Yewe Imana irabizi. Nubwo buca ugaca ugenda imbere y'ishengero ukaja kuvuga ubutumwa, Imana irabizi ibyo ukora mu buriri. Yewe pasite, Imana irazi. Irabizi biri ukora. Irazi ko intanga zawe zisesa hasi. Imana irabizi. Yamara ivuze ko igiye kukuruka. Nahawe ho guhindukira. Nahawe ho guhindukira.
Imana irazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire ngo kuko uri akazu yazi igiye gukuruka. Kuko uri akazu yazi Imana igiye gukuruka. Imana irazi ko wowe wiyambika ubusa. Imana irazi ko wowe wihinduye. Uwo mubiri ufite si uwawe, ubwo rusato ufite si uwawe, warisize ibintu bikugira umuzungu. Erega Imana irabizi. Imana irabizi nubwo uri kurahisha abana b'abantu. Imana irabizi. Yamara umuntu yihinduye araboneka. Imana irazi ko we wanse umubiri yaguhaye, isura yaguhaye, ushaka kuba umuzungu kandi wari umukara. Kandi ukaguma ukora umurimo w'Imana, ukaguma uri umuririmbyi, ukaguma udiyakona, ukaguma ukora ibintu byose. Yamara nubwo ukora ibyo bintu byose, Imana yo yakubonye kuri akazu yazi. Ntukonje, ntunabize. Ariko noneho kuko uri akazu yazi igiye kukuruka. Imana irageza aho ikuruka. Imana irageze aho ikuruka. Buri urazi kukuruka nuko isesemi yageze aha. Isesemi yageze aha. Ibyo bintu ukora byayigeze ino. Ubwo busambanyi bwayigeze ino. Uko kwikinisha, Imana irazi ko wikinisha buri joro, buri murango. Buri uko bwije urikinisha. Akazi kawe ni ukwikinisha. Akazi kawe ni ugutereta abakobwa uyoboye. Akazi kawe ni ugutereta abagore batari abawe. Akazi kawe ni ubusambanyi. Akazi kawe ni mu ihoteli. Imana irazi ibikorwa byawe. Imana irakuzi. N'amasaha utahira irayazi. N'amagambo ubwira umugore irayazi. N'ubesha umubwira ngo narahanga kandi utariho wari uri, Imana irabibona. Harageze ko wewe uhindukira. Haragezeho wewe wihana ukava mu byaha. Yamara Imana igiye kukuruka. Evangelist, Imana irazi ko ayo maboko yawe yirirwa mu mabere y'abakobwa. Imana irazi ko ayo maboko yawe yirirwa korakora ku mabuno y'abakobwa n'abagore. Erega Imana ifite amaso. Nubwo wikinga agashamba ngo abagenzi ntibakubone, abakristo bagenzi bawe ngo ntibakubone, yamara Imana iba yabibonye. Irazi ko karesi zakurembeje. Imana irabizi. Yewe muhanuzi, Imana irazi ko izo mpano zawe uriko urazikoresha kugira ngo uronke amafaranga. Erega Imana irabizi nubwo ubona yicecekeye, irabizi kandi iranabibona. None ivuze ko igiye kukuruka yemwe. Imana igiye kukuruka. Imana igiye kukuruka. Yewe pasite, erega Imana irabona kandi iranabizi ko wowe uhamagara abakobwa n'abagore kugiye kubagira deliverance. Iyo deliverance igahera ku munwa, ukagera ku mabere ubagira deliverance, hanyuma ugaca winjira mu majipo hagati ubagira deliverance. Erega Imana irazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire. Ngo kuko uri akazu yazi igiye kukuruka. Ibyo byose murabikora mukagira ngo Imana ngo ntiba yabibonye. Ibyo byose murabikora mukagira ngo Imana amaso yayo arahumye. Ntagahumye. Irimo irakureba uku. Irakureba. Yamara uri kurihisha amaso y'abantu, ariko amaso y'Imana ntago yihisha ngo bishoboke. Yamara nimba uri umuhinga, nimba uri umunyabwenge kandi ukabuzi kwihisha, uze wihishe ijisho ry'Uwiteka. Niho nzaca amenya ko uzi kwihisha. Murabikora muri mu rushengero. Mwiba muri mu rushengero.
mugenda mu bapfumu muvuye no mu rushengero. Urazi urwango ruri muri mwebwe, byamara Imana igiye gukuruka. Nimwihane muve mu byaha, nimuhindukire Kristo. Nimuhindukire Kristo, umwami Yesu abababarire. Ibyo byaha muri ko murakora mubireke, kubera ko Imana igiye kubaruka. Imana igiye kubaruka. Wowe uri muranyumviriza, Imana igiye kukuruka. Reba uko wifashe nk'indaya. Imana igiye kukuruka. Imana igiye kukuruka. Nuhunge udapfa. Imana igufitiye umujinya. Imana igufitiye umujinya. Gukizwa nabi bitera umwaku. Gukizwa nabi bitera umwaku, mwene data. Umutima wawe wagiye kure y'Imana, kandi uri mu rushengero, kandi uririmba, uri umukozi w'Imana, unadiyakona, ukora imirimo yose yo mu rushengero, ariko Imana yakureba mu mutima ikabona ko wewe uri kure yayo. Muri ko murakorera inyamahanga, mwarimitse ibigirwamana muri mwebwe. Murambara utumini, mukambara ubusa, muriyambika ubusa, mukagenda no mu rushengero, bagenda gutandaraza mu rushengero. Yewe Imana irabibona ko mushaka gutesha stress, nako gutera stress abakozi b'Imana. Imana irabibona ko muri ko mashaka gukurura imitima y'abagabo hariya mu rushengero. Imana irabibona ko mushaka gukurura imitima y'abasore bari mu rushengero. Imana irabizi ibikorwa byawe, Imana irazi ibyo ukora, Imana irabizi ibyo wirigwamwo, Imana irazi amagambo uvuga, Imana irabizi mwene data. Niwihane. Ngo ibyo urabikora, ngo nayo igaceceka, ngo ukibaza yuko muhwanye, ngo izabiguhanira. Byose bishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Yamara ijambo rivuze ko igiye gukuruka. Kubera kuri akazuyazi, uririmba urakazuyazi, udiyakona urakazuyazi, uvuga ubutumwa urakazuyazi, wewe wirigwa mu rushengero yamara urakazuyazi. Igiye gukuruka. Igiye kukuruka. Nuhunge udapfa. Nuhunge udapfa. Nuhunge udapfa. Ndazi ko zino nyigisho mwebwe mutazikunda, ariko nta kundi. Umuti nukunywa. Imana nibagire neza. Tugiye gusenga. Buri muntu niyirebe, narebe aho yaguye, narebe ibyo ari mwarakora mbese bitanezeza Imana, maze abirekere. Mw'iyi minsi nararose inzozi, ndota mbona ndahantu, hanyuma sinzi ibyo nariko ndakora. Mbona iruhande yanjye hari umupasiteri. Uwo mupasiteri mu ntoke ziwe yari afite kondomu. Ikondomu, yaravuye kugura kondomu, pasiteri muzima. Arimwo arapanga ukuntu abonana n'umugore wiwe akoresheje kondomu. Hariho n'ibindi byaha yarimwo aravuga ari bukore, ariko ntago ndabyibuka neza. Yamara maze kumva ibyo arimwo aragambira, kandi afite na kondomu mu ntoke, ndamubwira ubutumwa ko ibyo agiye gukora atari byiza. Ndanamubwira ko nico gituma Imana yaduhaye umwuka wera, kugira ngo agire iki? Atwigishe, atubwire byinshi tutazi.
mwene data ukwiye umwuka wera kugira ngo akubwire byinshi utazi, kugira ngo ejo navuga ati kino ntabwo ari cyiza ntuzuharire. Nimusabe umwuka wera kugira ngo abigishe n'ibindi byinshi, mumenye amabanga, mumenye ukuntu mukwiye kwifata, mumenye ukuntu mukwiye kugenda. Uwo mukozi w'Imana naramubwiye amajambo y'Imana. Navuye mu nzozi yaragiye kumpa ikadi kugira ngo nje aho akorera ngende nkorereho umurimo, ngende ngira iki, ngende nigishe izo nyigisho nariko ndamwigisha. Birazwi ko abakozi b'Imana barimo barakoresha amakondomu kandi bazi ukuri. Birazwi ko abakozi b'Imana basesa intanga hasi. Ibyo birazwi, ibyo birazwi, birazwi. Irazi ibikorwa byawe mwene data. Imana irakuzi. Ukuntu ubonana n'umugore wawe ukoresheje kondomu, irimo irabireba. Buri munsi kondomu, buri munsi kondomu. N'uwo mugore wawe nawe yaragowe. N'uwo mugore wawe nawe yaragowe, aranihangana. Buri munsi kondomu, buri munsi kondomu, buri munsi gusesa intanga hasi, gusesa intanga hasi. Imana yarabibonye, irabibona kandi irabizi. Noneho ije ikubwira ngo igiye kukuruka, igiye kukuruka, igiye kukuruka mwene data. Ngirazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubi ngo kukura akazi yazi, kukura akazi yazi. Imana igiye kukuruka, Imana igiye kukuruka. Uri pasiteri ariko urakazi yazi, uri representa ariko urakazi yazi, uri diakoni ariko urakazi yazi. Imana irimo irakubona kuri akazi yazi. Uri apotre ariko urakazi yazi, akazi yazi. Ngo kuko rero urakazi yazi igiye kukuruka, nta nubwo irebera. Yewe ntagireba ngo urafite ngizina rigize, oya, igiye kukuruka. Niyakuruka rero uragowe, uragowe niyakuruka. Icyo nakubwira rero, nuhunge hakiri kare, nusaba Imana imbabazi, nuca bugufi, wihane ibyo byaha urimo urakora wihishije. Hanyuma Imana ikubabarire ntikuruke. Ariko ijambo ndakuzaniye nuko ukwiye kwihana, kuko urakazi yazi. Ngiye kukuruka, niko Imana ivuze. Dusenge. Buri muntu arazi ukuntu arimo aragendana n'Imana. Mwene data, bino bihe umva relationship yawe cyangwa se urukundo rwawe n'Imana hagati bimeze gute? Senga Imana, saba Imana imbabazi. Ubwo nturakazi yazi mu Kristo, ubwo ntiwicaye buri munsi mu rushengero, buri munsi mu rushengero urakazi yazi. Ubwishime bwarakumaze, ubushizi bw'isoni, ubwirasi, ukwikinisha. Yamara urakazi yazi, yamara urakazi yazi. Nje nkubwira ko rero Imana igiye kukuruka, Imana igiye kukuruka. Dusenge. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushima ndaguhimbaje. Ndagushima ukuntu ngiriye neza, ndagushima ukuntu Mwami Yesu umpaye amagambo yawe. Data, ndakwinginze uyaherekeze data. Uru n'urubuto mbibye Mwami, uwumeza ni wewe, n'uvomera ni wewe. Ndakwinginze ugire neza abantu bawe bari kumva ino video.
ni mu izina ryawe Yesu Kristo